aweni mo jani right nimjojo ni grand ni shapu but sifisa ma free stop scrolling ungasadluli namhlanje inkosi yami zobhabhadiswa yimi ithi ngichazela ungasascroll yazi ukuthi ngithole indlela elula ukuthi uthole impahla eziningi lapha yakwatemu mahala ngo0 ngibuza ukuthi kanjani nazi zami okay ngibuza ukuthi kanjani so wena into ozoyenza ukuthi udownloade i-app le yakwatemu mususuyidownloadile uye lapha ku search ntontoni mase ufikile lapha ku search ntontoni ufike uklikhe khona bese ubhala nansi code nansi code mase ubhale le code le uyisebenzise leyo code leyo uhambe nawe ufike uzitholele zakhe impahla nazi zami referred by uTsep nazi zami zifike namhlanje ake sibone ukuthi uTemu usiphatheleni sivule nawe ngithi sivule nawe alright okay i-t-shirt le ngiyikhumbula and then itika lezi ngicabanga ukuthi kwakuyi-gift they gave me this for free as well and then ngicabanga ukuthi iwash le asilivule nawe ke sibone ukuthi kuhamba kanjani angazi na okay ilona okay siphonse lapha alright sifune sibone bafana bami hayi iwash ne alright nanti iwash leli lakwatemu alright li smartwatch leli elihle kakhulu and then lihamba ne charger yakhona nansi charger yakhona and then ake sibone ukuthi la itika lezi I did show you this okay ake sibone lona ke ngisazoba gqoka bese ngibona ukuthi khambani na i-t-shirt ake sibone ukuthi khambani alright okay vele ke mina ngu-XL ngisidudla so nakho awungibone kwi-video landela since I've mentioned ke ukuthi izinto zakwatemu ngizamile ngabona ukuthi hayi no man siphashasha zi-grand ezi-right nawe kenze njalo use this code uhambe nawe uyograb ezakho mahala njalo nanti wash and then na i-t-shirt vele ke mina ngu-XL